E hia miriona mā takitakitanga ona I pai pāpori. Kua mahitahi ki ngā rongonui, pērā ia 660. I nāiane, kua mai ake a Michaela Purcell mainini ki te whakarewa ake I tāna waiata hō ia poi tukua. He mea taunaki ake e kahurangi hina wehi mohi. Ko te whāenga o te waiata nei, kia whakaawe I ngā taitama wāhine me te whakatairanga I te poi. Aneira a Ashley Nathan. Tukua katoa tia na tā tātou taonga te poi. Poi Jumbo! Hei oranga, mō te iwi. This is my first song ever, and to be able to do it for an event of this calibre and have so much attention and have exactly what I wanted is our rangatahi, you know, getting involved and kind of being passionate about who they are as well. That was so cool. He manu ti ori no ngā tika hununu a Michaela Purcell mainini, I pua waitia o ngā pūkanga waiata, I runga I te pai papori. Nā kona I eke ai ia ki te taha o Machi Walters, rawa ko kahurangi, hine wehi mohi. Ko mana tōku mana. I tēnei wā nei e whakaputangi ana tana waiata tuatahi, e kia nei, ko poi tukua. I went from singing on my bed to my laptop with my YouTube open, you know, harmonising to Pepe Heart, to singing with him in real life a year later. He waiata tēnei e whakanui ana I te poi me ngā wāhine huru noa I te ao, he putanga ngātahi I te wā tonu o te whakataetai poi whana wāhine o te ao. He tino kaupapa tēnei ki te whakangahau, ki te whakamāna wā I ngā wāhine mā tātoa, mahi poi whana. Hei tā te korokoro tui nei ka noho ko tōna ao Māori hei tai tuara mōna, me te mea hoki he taonga tuku iho, tōna reo. Just seeing how it can affect and I guess sometimes even heal or make people feel happy or sad or grieve just through voice and singing is like, I feel it's a gift that needs to be given and needs to be shared. Hei tā ngā mārei kura nei, aha ko te whakataetai, aha ko te kaupapa, me whakamana ngā wāhine I ngā wāhine anō, pō te ao, ao te pō. It's super empowering, especially for our wahine in this time, you know, women's sports are starting to rise and it's so cool to see the amount of attention it's getting and I'm so grateful to be a part of this growth in this time. Kia rātou katoa ngā tino wāhine ki te whai tēnei kaupapa, tū tapairu mai rā. Ko ia pū te kōrero, kia tū tapairu mai rā, ngā wāhine katoa. Ashley Nathan, Te Karere.